Samoa o tala mai Ausetalia. O le wapasi nei le respect at work legislation i le palemene Ausetalia, sa no le palemia o whawhiwhi nai o ia. O le winga o le nei pili o po o le o ngā luenga o le ama whai ono lātou wha o ngā tūlanga tala whengai. E vese ai whainga whainonga tangata mai si winga tali tutusa. Nā po mai nem ta upu le Jenkins report le sa awhia i mani whautuanga, e whaare leia le tali atu i wha se apo ni ripoti, i winga mātanga e whai e tamaita i ofisa ma wharawhai ngā ruenga. Whaeroa ia le pāre mielo na nganga whiawhia whangasaronga nem ta upu, ma le whatawa ina fo i nisi sa a whia mua i to ai ngā sarutu la whono whapea. Wai mai albo, le ua ngā ioi neila na whai ngā mālo, ma o le aso, ua vea i rea mata upu matu la whono, ma e whawhtai au maila na au. O sa nuala paramia o Ausetalia, Anthony Albanese le i whaia se whai unga i se fuafuanga e tui titi e le taure e le tise mō tangata Ausetalia. Wai mai a ia le isi whorutanga sa whaia, ma ronga rue ina le teminei ia tūlanga. E mai se whai mai a paramia o lātou teimi sa tauina mai o le a o le i o i le Krisimasi, no winga o le alava iai le teimi. O le tala whaatau o le tupe le ua iai nei sa whataua ina ai mara si itia o le tau le tise i le tausanga fau o no le tau a Ukraine. O whaamaunia mai lao le a tala noina le mta upu lea i le isi whonutanga le kāpene tau au o le aso mai. O le rua i temina nei taru mai le rua whase pulu whaa o whaititi ai le tūlanga o whaamata o moni whaalawilawe te tupu i te tonu o Ausetalia, terror threats. O le ofisa o le Australian Security Intelligence Organisation, the ACO, o lātou whaailoa o awanoa ni whaalawilawe po o ni ospa inga i te tupu o whaititia mai i le ono tūla i mai i le M5. O mai ona sila le ACO i le aveo Ausetalia, ma se isi taula inga o sofa inga wha terorisi, ar masina se te manua se furu wha, na si iti aile i tū tau le pui pui ngā le atunu, ai mai se, o le sila i au wala mo le malu pui pui au soi fua o tangata, pei tai lai fōringa o le o tue maua lunga se avanoa, e sa o ai whainga wha terorisi, mani o sofa inga i le atunu, i le teminei whaatu sātu i tausanga o tuana i atu. O le vadua i nei o tausanga taru o na si itia, ia tūlanga ia tau le puipuinga, ia a o lea o toe whaititia mai, ia ma o se tūlanga le lei fōi. O lo whaawau lea sora sa i ringa o se ri ina tau sa i mai vaenga o lolo vai o New South Wales i le tu i se sifo. Po le afor se fulu tasi le tau la sto ana ina te neina longo i naire piso soani whaapavave, e anga i River Street i Barana Raid, e se mata upu e au fiai se ri e se fulu iwa tausanga o tawhea i tā whenga. Na amata mai ere sa i ringa peita i ere i manuia, ma o lo toi whaawau fo i le so. O to orua i stangata ua maririu mai nei lo longa i le stete lavo New South Wales, ma o la ua i e to orua na tāwhawhea i le whaaitu o Eugora, lea sa lo vai i le vai aso taluai. O lo whaawau peo na tūranga le manuia le tau i Ausetalia, e mai se fo i le whaaitu leo Queenslandi, o le pō na whai naisini i matangi malolosi a mai se o tō whatau tau, ia ma ua iai fo i matimu aisa sato ulu e pei o na moni mawina le to tele. Ma le tala muri o whato e sere whaururunga o le wharetupe le Reserve Bank Ausetalia e tu sai o le si itia peo le interest rate e mai se lava mona i tangata o lo iaino no ngā tupe mō whale. O le masina o mea o le tausanga neina whaalau roa i rua i si itanga o le interest rate e ui sa iai whamtaranga sa whaia mai mua e le wharetupe whaapea o le are si itia le atūlanga. Whaapatino na whaato e senga ia i la tau sa whaiana no ngā tupe mō whale, o nei fōringa sa whaalangolango whai unga na whaia i lea teimi, i whaamatalanga maturanga sa iai le interest rate, a mai se sa tā ua i le toe si itia, se ia o atu i le rua a whenua swan marawha. O le teimi nei taru mai mea o le tausanga lava nei, o toi titi lava 3% o si itia i le interest rate to tonu o Ausetalia. Tala nā na radio Samoa mai Ausetalia mō le nei fo ia songa fua, pero e foi da so atai au pasoi